Hi, this is Milip Trotza from Creator, and you're listening to Rostiljarka Radio Show in Croatia, Croatia's heaviest radio show on earth also. Hi, this is Dino Cazares from the group Fear Factory, support metal, buy a record. It came out a few days ago. You're listening to me on Roštiljarka. Hi everybody, it's Hrigel from the band Helvetia, and you're listening to Roštiljarka Radio. Greetings everyone, this is Fernando from Moonspell and listening to Roštiljarka. Rock on, enjoy. Roštiljarka Radio Show, 12 godina s vama. Petak, 16. studenog, klub Uljanik u cijelovečernjoj Brijačini povodom 12 godina Roštiljarke. Očekuje vas brdo metal, punk, hardcore, gotik, rock i drugih legendarnih numera. Lude nagradne igre, još bolje nagrade i veliki video show. Petak, 16. studenog, klub Uljanik od 21 sat. Vidimo se, Roštiljarka ide dalje. Sve za dobru mjuzu. Slušajte Roštiljarku svaku nedjelju od 19:30 do 21 sat na 954 FM. Roštiljarka.